Mu minsi ibiri twabagejejeho inkuru itangaza ko abasirikare b'u Burundi batsindiwe mu mujyi wa Uvira boherejwe kurinda umujyi wa Karemi. Amakuru yandi atugezeho muri aka kanya nuko u Burundi bwohereje i Karemi andi mato yuzuye abasirikare. Bimeze bite rero? U Burundi buri gutegura iki? Tugiye kubagezaho iyi nkuru yose uko yakabaye, aho Perezida Tshisekedi ari kwifashisha Ndayishimiye nk'ibisanzwe kuva mu myaka yashize. Ngira ngo murabizi neza ko bakomeje kubana neza cyane muri intambara y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanganyemo na M23, ariko noneho abasirikare hafi ya bose b'u Burundi bagiye gushira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bigiye gukomera nk'uko tugiye kubigarukaho mu gihe mu minsi yashize abarundi bari bohereje abasirikare bose batsinzwe muri Uvira bakajya muri Karemi. Ubohereje abandi basirikare amato nk'uko tugiye kubigezaho bambukiye mu kiyaga cya Tanganyika. Twise cyane rero muri nkuru yose uko yakabaye. Igisirikare cy'u Burundi ejo kuwa mbere tariki ya 13 Mutarama bwohereje andi mato abiri yuzuye abasirikare mu mujyi wa Karemi wo mu ntara ya Tanganyika. Mu masaha y'ijoro nibwo ayo mato yageze ku cyambu cya Karemi aturutse Bujumbura nk'uko umunyamakuru Steve Wembi abivuga. Kuva mu mpera z'ukwezi gushize u Burundi bwongeye kohereza ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bwari bwacyuye igice kinini cyabo basirikare nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 zigaruye umujyi wa Uvira. Umwe mu basirikare b'u Burundi aheruka kubwira ikinyamakuru SOS Media Burundi ko igikorwa cyo kongera kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabanjirijwe n'icyiciro cyo gusubiza muri kiriya gihugu abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bari barahungiye mu Burundi ubwo M23 yafataga Uvira. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD riyoboye u Burundi Leverier Dukuriyo aheruka kubwira abanyamakuru ko gucyura ingabo byari byabaye mu gisa nko gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare cyangwa bwa gipolisi mbere yo gushimangira ko u Burundi bukomeje kugenga ibyemezo byabwo bya gisirikare. Yunzemo ati muri Kongo ni nk'iwacu mu rugo tugeye dushakiye. Bivugwa ko kuri ubu intego nyamukuru Burundi bufite ari ukongerera imbaraga bateye ebyiri z'ingabo zabwo zari zarasigaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe igitutu cya gisirikare cya M23 gikomeje kwiyongera. Amakuru kandi avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gushaka gukumira ko Karemi yafatwa, dore ko uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'inkingi ikomeye mu ntara ya Tanganyika. Ngira ngo rero murabyumva neza, nyuma yaho abasoda ba Tanzania bakomeje kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi, yaba abinjiriye Karemi ndetse n'abinjiriye mu bice bitandukanye, bikaba bimaze kugaragara ko bidasubirwaho u Burundi na Tanzania bari mu mugambi mubisha w'urugamba rukomeye cyane. Perezida Tshisekedi yaganiriye na Ramaphosa kuri telefone amusaba abandi basirikare nk'uko twabibagejejeho, ndetse anaganira na Perezida wa Angola Joao Lourenço, dore ko we yanagira uruzinduko muri Angola, ariko Lourenço yanze igitekerezo cya Chilombo cyo kohereza abasirikare cyo kumuha ubufasha mu ntambara, akaba ashaka ko ibintu byose byaca mu mahoro. Muri iyo nkuru abarwanyi b'ihuriro AFC M23 binjira mu mujyi wa Uvira tariki ya 10 Ukuboza 2025, abo mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwoba bwarahiye. Batekereza ko umujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika nawo ushobora gufatwa isaha iyo ari yo yose. Ku 12 Mutarama 2026 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ubwo umujyi wa Uvira wari umaze gufatwa, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ibihugu bitandukanye inkunga y'abasirikare kugira ngo bayifashe kurwanya AFC M23. Hagati mu Ukuboza, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje Angola, yohereje ubusabe bwo kuyifasha mu bya gisirikare ishingiye ku kuba ifata Rwanda nk'umwishingizi w'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ikinyamakuru cyatangaje ko Leta ya Angola yanze igitekerezo cyo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yibutsa Chilombo ko no mu gihe ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo zaragiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nabwo nta basirikare yoherejeyo. Tariki ya 14 Ukuboza, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo yagira uruzinduko i Rwanda. Mugenzi we uyobora Angola n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU Joao Lourenço amumenyesha ko
icyo ashyigikiye ari ibiganiro bya politiki. Tshisekedi yasuye i Rwanda tariki ya 5 Mutarama 2026. Uwo munsi yumvikanye na Lorenzo ko hakwiye kubaho ibiganiro bihuza abanyekongo mu byiciro bitandukanye, barimo batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ababurwanya nka AFC M23. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yarifuje ko ibyo biganiro byabera i Kinshasa. Hashingiye ku busabe bwa Tshisekedi, Lorenzo akomeje ibiganiro n'abanyekongo bashobora kwitabira ibiganiro by'amahoro bishya. Joseph Kabila n'abantu be ba hafi barimo Moise Nyarugabo na Raymond Chibanda baherutse i Rwanda. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Angola biri kwirinda kwita iyi gahunda ibiganiro by'amahoro bishya nubwo ibimenyetso byose byerekana ko ari bishya. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yasabye Lorenzo kugaragaza itandukaniro riri hagati yabyo n'ibyaduha. Ni mu ibaruwa ndende twabagejejeho, AFC M23 yasabye kugaragarizwa iri tandukaniro mu gihe nayo yatumiye Rwanda mu myiteguro y'ibiganiro bishya biteganyijwe i Kinshasa. Tariki ya 8 Mutarama, Tshisekedi yasubiye i Rwanda aganira na Lorenzo ku banyekongo amaze kuvugisha kuva bemeranya ku rutonde rwo bashobora kwitabira ibiganiro bishya biteganyijwe i Kinshasa. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, nyuma y'uko AFC M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje gusaba kuyohereza abasirikare bo kuyifasha. Igihugu bimaze gutangazwa ko cyamaze kumva ubusabe n'igihugu cya Tanzania, dore ko n'ubundi uyu Samia Suluhu Hassan atajye mbizi n'igihugu cy'u Rwanda, atajye mbizi na Perezida Paul Kagame, ndetse bijyanye nabo bakorana bose by'umwihariko intera hamwe, akaba akomeje kuba yashyigikira Tshisekedi mu buryo bwari bwose. Ngira ngo murabyibuka neza ko mu minsi yashize mu butumwa bwa SAMIDRC, Tanzania yari ifite abasirikare, ndetse n'abasirikare ba Tanzania bari mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO nabo bakaba barakomeje kugenda bagaragaza ko bashyigikiye Kinshasa, kuko rimwe na rimwe bajya bakora ibikorwa nk'iby'abarundi ku rugamba, nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho by'umwihariko mbere y'uko umujyi wa Goma ufatwa, dore ko ubu twavuga ko MONUSCO isa nkaho iri mu kaga gakomeye cyane nyuma y'uko umujyi wa Goma wafashwe. Ibintu rero birakomeye cyane, ibintu ntabwo byoroshye habe na gatoya. Urundi buri kohereza abasirikare muri Karemi ndetse no mu bice bitandukanye nka Gatogota, no kuvuga ngo amateritwari atandukanye yo muri Fizi. Ibi ngibi mu gihe Burundi buri kubikora, amakuru ahari nuko na Tanzania nayo iri kubikora, mu gihe Tshisekedi akomeje kuganiza mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, ariko Angola we asa nk'uwamukuriye inzira ku murima. Ibi bintu rero biraza kugenda bite izi ntambara, dore ko M23 ivuga ko iyi ntambara niyongera kugabwaho ibitero izabe ya nyuma kandi izarangira i Kinshasa, mu gihe Tshisekedi nawe avuga ko iyi ntambara izarangira i Kigali. Avuga ko azakubita inshuro kuva Uvira, agakuramo Bukavu, agakuramo Goma, agakuramo Bunagana, agakomeza akabashushubikana kugeza ngo bageze i Kigali. Muri budget y'umwaka bashyizeho miliyari 5 z'idolari. Ni amafaranga menshi cyane ku rugamba, ku buryo bumva ko azabafasha kuba batsinda AFC M23 mu buryo bwose butandukanye. Ariko mbibutse ko AFC M23 yabatsinze idafite ibikoresho, ubimaze kwigwizaho imitungo y'ibikoresho bya gisirikare ku buryo bukomeye cyane, aho isigaye irasa ikoresha drones, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara muri urugamba rwa Uvira, kuva Kamanyola ujya Uvira. Ni ibintu bikomeye cyane rero, nk'ibisanzwe ni Pilot News TV. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.